بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين، صلوات الله وسلام عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الله سبحانه وتعالى: ثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وbarakatuh. Kaulidain dito mga kakasing sinallahu ta'ala hatiranan. Dari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu. Yatud na mo na isab maun pahadarat sing kamu. In ganap pangadjian. Amin masi-masi kita niwa pangadjian. Bunga simpag iman. Aula-aula na tungod bunga simpag iman. Pamaugbog sin bar iman usog. Iban bar iman babay. Mga kakasin sinallahu ta'ala. Minsa barang abutan sin suara ini
In ganap pangadyan na to ayat suratu Ibrahim ayat ikakauhaan tagpito. Mga kakasin sinallahu ta'ala riha ayat ini tiya kuyag sinallahu ta'ala in beriman usug iwan beriman babae. Aming kuyag ukunday nga tao kita niya iwan diungog niya salta kaya na naman niya. Sagawa pagpakuyag si mahasut si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Kapalman si mahasut si Allah yusabbitullahu allazina amanu impakuyag sinallahu ta'ala beriman usugiwan beriman babae katutugon sila sintuhan. Katutugon sinallahu ta'ala in beriman usugiwan beriman babae katutugon haunu bil qawlis sabit alapal amin lapal bang nila hipaglapal. Mahal nga dahil silang itiban lupa iban sinluon nila. Uno yan tuan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mga anak at atiranan, kakuyakan sinallahu ta'ala imbar iman usug, iwan bar iman babae. Maglapal sinlapal ini. Sabab kagunahan sing kabuhi nila. Aula-aula, yari nakita ni Uhamasa, wala di matung ha umat na kauna imasari matung ha masa na to ini. Wala di matung ha umat na kauna imbala iwang musiba di matung ha umat ini. Kagawa, habay-habay rakula, tampan dakula, sin beriman usug, iwan beriman babae, bil qawlis sabit ipaglapal nila inlapal kakuyakan sinallahu ta'ala patutugon sila hamarayaw. Iban tutugan nila in marayaw. Hauno tungod yan ipaglapal? Bil hayatid dunya sa lugay na to biubusan pa sinallahu ta'ala. Dalugay biubutang pakato taniw sinallahu ta'ala. In kabuhi wala pa biubutas inyawa iwan sin kasad. Turaniyo mga nakapong. Uno yan mga tuan. Inhinang simbar iman diya kabuhi fil hayatid dunya wa fil akhirah. Pahuguton kanila sinallahu ta'ala in lapal ini hakabuhi iwan hakamatay. Isarahon na to muna hakabuhi. Unin biyata sinallahu ta'ala mga bariman usugi wan bariman babae nakauna aula-aula na hamasa na to ini. Number 1, mga tuan, as-sabatu alal imani wat tawhid. Mahugot kanila impag-iman sa bunal. Mahugot kanila impanawhid sa bunal. Tiya dinin hugot.
la yuftanun. Di sila kapitnahan simpit na yari hababaw sing gumibiya simji matuha macanatu ini. Maita mahugot sa laom sin atay nila. Mahugot halaom sin pikilan nila. Mahugot halaom sin jantung nila. Illa ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nagparuntungan in naglapal, nagparuntungan in naghinang, nagparuntungan in limapal hakabayaan sin Allahu Ta'ala. Surah niyo mga tuwan. As-sabatu alal imani wat tauhid. Pakauguton sila sin Allahu Ta'ala. Mahugutin atay nila hapag-iman sa bunal, iwan na panawid sa bunal, amo yan niya amalan simbar iman usog, iwan bal iman babae, kagunahan na to hamasa na to ini, ang patumangkis impit na rin kato, iwan tumangkis kita niyo ring apit na. Na. Uno pa mga tuhan, ini karua, pakatkalon pahuguton hakabuhi nila rihadunya as-sabatu ala ta'ah. Kaugot sila magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Parman si mahaso si mahatinggi. Ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Tiyawag sin Allahu Ta'ala imbar iman usugi wambar iman babae. Tuput sadya patuhan niyong pagtaatan niyo. Iwan panabi niyo. Ay niyo pagtaatin hansam niyo. Ay niyo pagtaatin sahwa niyo. Ay niyo pagtaatin napso niyo. Ay niyo pagtaatin kita niyo. Ay niyo pagtaatin diungog niyo. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Yadto mga anak ako. Kaya nga sabab yan, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya taod niya yung duwaah. Duwaah halawm sambahayang, iban hakwa sin sambahayang. Unin duwaah yan, piyangayo na patuhan. Apabila mangayuin Nabi, junjungan alaihi salatu wassalam, inhinduan yan kita niyo. Unin pangayo na patuhan. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar. Ya Tuhan namo, ikaw yung nagpapanjari sin jasad namo, ikaw yung nagpapanjari sin kataan, kabuhi namo ini. Tuhan namo, pangayoon namo kay mo. In pangatayan namo, pagawuta, iwan patutugay ang pangatayan namo, ala ta'atika, magtaat kayo. Kaya nga sabab yan, ang kabayaan sinapso niya, rin niya karoon. At Tuhan ng kabayaan sinapso niya para ukon ng pagtaat patuhan. Ang kabayaan sinsahwat niya, rin niya para ukon. In para ukon niya pagtaat pa Allah Ta'ala. Biya na simpangayo sin Rasul sallallahu sallam. Inatay-tay ni magpindaminitan, magpindajiyaman, impangayo niya. Ya muqallibal qulubi wal absar. Ya kautuhan namo, amin nagsangon pabaran namo, singkatan kagugunahan namo. Ikaw in nagsangon, ikaw rin magpinda, ikaw rin nagmimilik ka niya ini. Patutuwa utuan na mo inatay na mo magtaat kayo. Amo yan, imbaugbog simbar iman usog, iban bar iman babae. Pang mabihaning kahalan mga tuwan. Gawgot kaw, tutog kaw magtaat patuhan. Di kaw mabaya sin kahilwalaan. Di kaw mabaya sin pagtakabur.
Biya sin pagtakabur hamasa na to ini. Amo na ing kialubo sinhula. Amo na ing kialubo sing karayawan. Na imbar iman usog, iubol nila na yadto. Sakawa in piyangayo nila patuhan. As-sabatu ala ta'atillah. Pangmayan sila tutug. Magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumangki simpit na rin kanila. Tumangki simbala din kanila. Tumangki sinununu musiba rumatong kanila. Sababkal na kalasahan sila simmaha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Yan tutuhanin pangayo nila pa Allah ta'ala. Uno pa yung pangayo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam harwaan niya. Allahumma inni as'aluka syabata fil amr. O Tuhan namo, di kami mangayo pa'y siyo-siyo, harap namo kay mo sumungi. Harap namo kay mo magmaaroy. Harap namo kay mo mangayo. Pagkariaak mo kami. Impangayoon namo, o Tuhan namo. As'aluka syabata fil amr. Patutugain atay namo hapag-agaman mo. Patutugain atay namo magtaat kay mo. Patutugain atay namo magad hakabuntulan, magad hakaadilan, magad ha taytayan siratal mustaqim biyayta mo yarya dunya. Amo yan Tuhan yung Pangindoan niya, hindo ka to. Dahil nga sabab yan, lawangon na tutuudin piyang hindua asim mga kanabihan iwan karasulan. Amuad to, mapatuturulon na to. Ang panatuhi ganaping kabayaan na to. Nabiya sinini. Ad-dawamu ala at-ta'a. Ad-dawamu ala al-istiqama. Ad-dawamu ala al-adli wal khair. Patutuwa kami utuhan na mo hakabuntulan. Ay mo kami paibuga si mga taong mabuntul bihaon pagkonsum bingkong. Ay mo kami paibuga mga tao marayaw bihaon pagkonsum mangi. Ay mo kami paibuga mga tao hansam bihaon pagsakali konsum pangit. Amo at timpiang ayo si mga sila. Amo at tinhindo kato tanyo. Sinjunjungan alayhi salatu wassalam, balikan kong Allahumma inni as'aluka sabata fil amr. Yan mga tuan, injunjungan tanyo alayhi salatu wassalam. Ini katong as-sabatu alal ibadah. Salukay na to buhi. Kauhaan tagupat kajam. Iniyam malan simbar iman usugi wambal iman babae. Kauhaan tagupat kajam. As-sabatu alat ta'ah. As-sabatu alal ibadah. Ini katu nangayo sila karawot. Iwan tutug mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanyo mga tuan. Unin piya ngayon, balikan na to. Sabbit kalbi ala dinika wa ala ta'atik. Patutuga utuhan na mo, inatay na mo, magtaat kay mo, iwan magibadat kay mo. Yan, mga tuhan, di nga mga pangayon. Nalong mo man jarira kung mga yung utuhan ko patawran sin ko. Kataan pangayo kaw. Sabiya sim pangayo ini. Ay mutud ini kubulan buhi. Kawan tagupat ka jam. Amuyan iniyamalan simbar iman usog. Iwan bar iman babae. Kaya sabab yan mga tuan. Yarin hadith sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hakaiwanan. Unin hadis na ini, pangayo darwaa. Unin pangayo ni arwaa,
As'aluka lisanan sadiqa. O Tuhan ko, mangayo ako kay mo. Amin dila ko ini siyangunan mo, magsaon, maglabting. Pangayoon ko kay mo, wang manin saon niya, iwan sinlabtik niya, pabunal sadya. Patutukain dila ko, hakabtangan bunal, hakabtangan magtaat, hakabtangan magibadat, hakabtangan kakuyaran mo, halawm sin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sabab naglalasay manusia bihawon. Sa bukon paglasa, kabayaan sintuhan. Paglasa, kabayaan nila. Kaya nga sabab yan, naglasa bihaon, pagkonsum, pagdukal. Tulad niyo mga tuwan, in nagdarasin la ilaha illallah, in sarat niya, bang lasahon. Apabila ito bang lasahon yan, piyapas na in pagdukal, piyapas na in katan mangi. Papasun sin pagkasilasa, in pagdukal, in pag-astun, in pag-ambulda. Yan, mga anak po, balikan na to. As'aluka lisanan sadiqa. O Tuhan ko, mangayo ako kay mo. Sisin na ngayo, junjungan. In pangayo niya, pawaran niya, aula-aula kato. Lisanan sadiqa. Pangmanin labtik sindila kulabtik pa kabayaan mo, O Tuhan ko. Naturan ni ubiyaw na masa natuno. Unin labtik sindila na to. Na, uno pempiang ngayon niya, wakalban salima, iban utuhan ko mangayo ako kay mo, pangmanin atay kumalan. In atay sinbar iman, di tumay malumi. Lano sadya, di tumay ma paghiluhala. Intay maun sadya, pagkasiwang paglasa, kagunahan na to hamasa na to ini mga tuwan. As'aluka lisanan sadika wa kalban salima. Yan mga tuwan. Uno pempiang ngayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pabaran niya agad na yung kita niyo. Wa as'aluka syukra ni'matik. Iwanutuhan ko, mangayo ako kay mo. Magsyukur ha nikmat dihil mo ka. Kukon magsyukur pa tao, iwan tao. Kung nikmat sin tao, hinihil niya pa tao. In nikmat yan. Sahibun na'ma, Allahu subhanahu wa ta'ala. Nawang ang nikmat kay mo. Tiyo-tiyo, sarang-sarang, mataod. Asyukru lillah. Suway hipagsyukur pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Maita, ampay ni Iblis di makasud. Ampay syaitan di makaato. Sabab, in nikmat dihil kato sin Allahu ta'ala, hapaan sin Iblis, ampay manusia di makapagsyukur pa Tuhan. Imbar iman, mabuka Iblis. Maita, nangangayo siya asal. As'aluka syukra ni'matik. O Tuhan ko, mangayo ako kay mo. Magsyukur, mahanikmat dihil mo ka ako. Uno pa Tuhan, impiyang ngayo, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, pabaran niya, iban kato tanyo aula-aula na. As'aluka husna ibadatik. Mangayo ako Tuhan ko wang man, impag-idadat ko ini, sa rayaw-rayaw mag-ibadat kay mo. Di maligap, di masasaw, di mangibog sa tutug in atay, tutug in pito ang gauta, tutug in karunahan mo, pakabayaan mo, di na mo natutugan in kabayaan na mo, sa in tutugan na mo, amo na in kabayaan mo.
Surayan mga tuan, indua ahindo kato taniw. Si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yadto intungod diha dunya na mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala, mas sakita niyo kabtangan, si mga sila ulama na kauna, ulama Rabbani, amin ingat nila, piyakay nila kabayaan sintuhan. Kukun nila piyakay hakabayaan nila, kakawain ingat nila, piyakay nila, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo kiniyo mga tuwaning kabtangan kakunahan na to. Wasihat nila kato. Pag-advise nila kato, uno yan, mga anak ka, pun-advise nila kato, ittabi ashabut taqwa. Agad sadya kamu ha mga sila, nagmamabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kung mga tuwaning kabtangan nila, kauhan tagupat ka dyan. Bati kau iwan natutug kau. Apanawan kau iwan bukun. Akakasayan kau iwan bukun. Daha maglundang panun. Inta unag mamubuka patuhan. Maita. Mumusin atay nila. Mumusin pituang gautabaran nila. Mumusin pangatud nila. Mumusin pangdungog nila. Hindi tayad tumumus. Sabab, iaamalan nila yung kabayaan sinto. Parman sin Allah Ta'ala, Inna Allah yuhibbul muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala, kanungnungan niya, kalasahan niya, yung mga muttaqin. Kanyo mga tuwan, magkakunahan kita niula sa sintuhan. Naglalasentaw katantan, hinatabo maglasa. Inyon katantan, yung panaabit sintaw katantan, wayron magtaabit kari ka mo magbunok kita ni way. Wayron manawag-tawag kari ka mo magsuntok kita ni way. Tayong panawag-tawag sing katan, magkasila sa kita niyo. Magtulong tawang kita niyo. Sa gawain pangaso. Inatulan niya to. Kabayaan sintuhan niya nagpapanjari ka niya. Atawa kabayaan nila magkahi. Imbar iman usog. Iban bar iman babae. Di na sila mutas. Habyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab ang pasamimi in pangakad nila hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tutuan, in number 1, paakaran katutan yun. Ay kamutuod mutas daing hamanga ashabut taqwa aw ahlut taqwa karna in sila yan kalasahan sin Allah Ta'ala. May ta sila kalasahan sin Tuhan. Di makiba dinatay nila. Di nila akarunin napso nila. Unin pamung nila pabaran nila. Nuhibbullah aksar min anfusina. Kalasahan na mo, intuhan na mo, labi rin sinlasan na mo, hawaran na mo. Yan, impamung nila, pawaran nila. Nain kita ni ubihaon. Mga anak ka po, dahil nga sabab yan, amod tingkab tangan, akaran niyo sadya, akad sadya kamu, pamanga sila, nagmamabuka patuhan, kalnain nagmamabuka patuhan, kalasahan sinallahu ta'ala, dahil di hadunya, iwan ha, adlaw akhirat awla na. Ikaruah, kabtangan sin sila, wajtanibul haram. Iwan, tangkis kamuring haram. Layo kamuring haram. Tapok kamuring haram.
Na ini mga tuan, lason. Bang pakayon pamangi. Ini rahmatiwan barakat. Bang pakayon pamarayaw. Sabab simu uking kahalan na to. Pialuhay sintuhan ni mahunit. Bang nato pakayuning kabayaan sinallahu ta'ala. Na, unimbay ta si mga sila. Kakasi nato nagibadat na kauna. Ijitanib. Layo kamu tuod. Hali kamu tuod. Iwan tapok kamu tuod. Daing diin. Daing haharam. Uno'y haram yan? Haram pagkaon. Haram pag-inom. Haram aturun. Haram dungugon. Haram ipagsuara. Haram niatun. Haram badyoon. Papatangkison kita ni sinallahu ta'ala. Maita. Mulka iwan bala. Magparatong inallahu ta'ala wal iyadu billah. Mulka iwan bala ha mga taong umamal sin haram. Aun na tuan piaratong, aun na. Nangayo pa Tuhan, sumurinder na siya na wala ng tema sin Tuhan. Kaman sin Nabi Allah Musa. Si Fir'aun. Lalo musman, siya nagbuwak-buwak na siya. Na inagin niya, parat saya na ako. Kakawa lang si magbabasketball last 2 minutes. Kukun pa'y sa bihlas. Wala na rin iagad. Parat saya na siya patuhan. Iwan kan Nabi Allah Musa. Aturan niyo mga tuan. Na, inharam hamasa na to ini. Amurin haram hamasa na kauna. Hangkangan daharam. Hangkahukuman daharam. Tamo, jen haram hamasa nila tiyo-tiyo. Imharam hamasa na to ini. Sa kunum sa ginday. Katangkisan da, huon. Maluhay na tangkisan, huon. May takihunitan ng tao. Sabab yugto niyang palsugpatan niya patuhan. Yung kabayaan sintuhan, yuridullahu bikumul yusra. Di kabayaan sinallahu ta'ala, in kahunit ka to. Ad-dinu yusrun. In mag-agama, maluhay. Imbukon mag-agama, amo na yung kasigpitan. Aturan yung mga tuwan. Na, papalayuon kita ni uring haram. In haram bihaw nagsusuok. In haram hawla milikan nagsusuok ibang kita. Hang kasingan na kita. In haram hawla Europe nagmasuok. Sakawa, aun dayan ikatapukta, aun dayan tampan, aun. Aun dayan taming, aun. Maluhay rin taming, huon. Nauno, bang aun kita mo, bang aun diungog mo, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaunitan ng taulo mapal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaya niyakisin tao, iwan uyong katawa, aulaw nasuko mata. Ang suko kuno sim mata, hindi maguno ba? Suko sim mata maguno. Mga anak po, mga kakasi sinallahu ta'ala, in puunan sindusa, amunin pagkatun. Kaya sababian, yan beta katwa suratun nur. Kaya sababian, yan beta katwa suratul ahzab. Kaya sababian, yan beta katu hakatluan kajud. Di magmulain tauri siya umatud sin haram. Di da kumangin tao bang siyari makawis sarap haram. Di, sa gaman, imangin na siya. Na, eto mga tuhan,
hali kau paharam. Bang muhyali anin haram. Ikaw na intao kalasahan sintuhan di nga dunya sambil paldawa. Yan to mga tuan. Hikatu wa iyyaka wal-zulm. Ibot-ibot. Ay ikaw tuod mang laog. Ay mo laogin pagkamano siya mo. Ay ikaw mang laog pagkahim mo. Iwan, ay ikaw mang laog patuhan. Turan niyo mga tuan. Luqmanul Hakim. Hamok sura. Suratul Luqman. Dahil nga mga advice ni anak niya. Dahil nga mga wasihat ni anak niya. Ya bunay, la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Aturan yung mga anak kapo, impag-anyaya masana to ini, impaglaw ka masana to ini, imbar iman di mang lamud-lamud. Naglag ka, hindi siya ini. Nagkakamis, nagkukupya, maba pungot. Allahu Ta'ala nagpi kanila. Nabangkatan niyo, miyad to papapini, sin Allahu Ta'ala, ta Allah lamud kita niyo. Yan mga tuan, iyaka waz-zulm. Layo kau tuod. Kaya nga paganyaya. Maita, az-zulmu zulumatun ila yawmil qiyamah. Karena in pag-anyaya, in paglaog, hakatan tibayhuan niya, ta hindi ha dunya, sambil padlaw akhirat. Imasa na to ini, timaudin paglaog. Di maudin pag-anyaya. In bar iman, di lumamod. Sabab, tiyanto niya. Iwan kiyahagad niya. Iwan iyamalan niya. In baita sin Allah subhanahu wa ta'ala. In paglaog, miyatay na siya. Buhi pa yung paglaog. Tayo nga dun niya sambil paadlaw akhirat. Patay na siya, yari pa buhi in laog. Yari pa maglalaog. Yari pa mag-anyaya. Yari pa maksiyat. In bar iman. Tumadlaw mangayo siya patuhan. Allahumma ya muqallibal qulub wal absar. Sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Kuan na mo. Ay mo ka bang ipaibuha. Patutunga, inatay na mo, mamaubuga kabayaan mo. Magtaat kay mo, iwan mag-ibadat kay mo. Ini kaupat mga tuhan, kabtangan nila. Mamaubugan ka to. La tatabaad an ahlil khair. Ay mulawaki mga tao marayaw. Ay ikaw lumayo de nga mga tao marayaw. Naunda tao marayaw. Huon. Pangway nakabakad mo, pag marayaw na kubaran mo. Nagawa, aunda. Yamita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aunda kabakan siya tiyo-tiyo. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. La yadurruhum man hajalahum. Aum pa ummat ko. Tutug sila kasabunalan. Di sila maabi-abi sintao. Di sila masuap-suap sintao. Mga to sila marayaw ha iblis. Mga to sila marayaw ha saitan. Sabab amuad to, imbita kanila sintuhan. Pangato kau tuod, bangkaw nung mga to. Kami tatabangan, kami tumabangkay mo. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Nag-deploy matao din iblis sundalo. In sundalo sin iblis, in kamatauran babae. Pamangaluko inusog. Di makatimbak marayaw.
imbar iman. Hari na siya manibak, tiba kun sin security niya. Tiba kun sin malaikat piakad kaniya. Kaya nga sabi at turi siya imibog si mangi. May banta niya. Turan niyo mga tuan, la tatabaad an ahlil khair. Ay ikaw tuod lumayo, dahil nga mga tao, pamarayaw. Ya amalan nila marayaw, kauhan tagupat ka jam, may ta, hangkan kauri lumayo kanila yan, sababin sila yan, piya palihala sin Tuhan, fi jimmatillah, fid dunya wal akhirah, in sila yan halawang pamalihala, sin Allah subhanahu wa ta'ala, sa hindi hadunya, awla-awla na adlaw akhirah. Mga anak kapo hatiranan, magkagunahan kita niyo pamalihala sin Tuhan. Di na to kagunahan ng pamalihala sin tao apabila way lamud sin pamalihala sin Allah Ta'ala. Pialihala kau bihawon pagkonsum ipajil kau. Liasa kau bihawon pagkonsum pantahon kau. Sa bangyad to, yaon mabutok sila kabayaan sin Allah Ta'ala. Wa tasimu bihablillahi jami'an wala taparrakum amot tiniyagad nila na hindi hadunya marayaw hadlaw kana marayaw. Ngunit biyata sin Allah Ta'ala hangkan sila yan ay ikaw lumayo din kanila yan. Sababin sila yan. Ahlul musabaqatil khair. Sila yan di paglaulon maglumba-lumba hay ng marayaw. Di magkaligapay ng marayaw. Di magkasasaway ng marayaw. Harap nila maglumba-lumba pa marayaw. Bukon maglumba-lumba pa mangi. Ininapusan biyata nila. Katutan yung watabaad min ahli syar wal juhan. Layo kau tuod nga mga tao mangi. Naimbar iman, di bang lamud-lamuday ng mangi. Layo kau tuod min ahli syar. Layo kau tuod nga mga tao. Masub sila hamangi. Masub day sa bamarayaw. Sa lawin sub hamangi. Mangi dakatan wirarayaw. Sababin dua inibanta. Bangkaw himinang nasim marayaw. Tunggalan na inatumumangi. Bangkaw himihinang sim marayaw. Himihinang kau sim mangi. Mangi dah. Naunim nagkatutan niyo. Pantahan niyo in mangi. Kuntaran niyo in mangi. Sa lasahan ni nuno. Marayaw. Amo na yan. In paghambukan sin nakaunaywan simbihaon. Amin piara sin Allah Ta'ala panabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wayroon maksud na mo, nagparakay mo, hinang kau nabi, iban rasul, dahing hamak katul mukarrama, harap pa Madinatul Munawwara, nasaplag pakatan alam, ini pasampay mo sadya, pagkasi ibang paglasa, yan iniyang malan simbar iman usog, iban bar iman babae, kagunahan na to, mga anak kapo, amalan awla-awla, hajaman na to ini, nasalay kasin tao, imibog siling katsin dunya, bukon imibog haling katsin dunya, kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Tubtob na rin to, miabot na inwakto na mo, murah-murahan, pangmayan kita niyo, magunay-unay, kabayaan sinallahu ta'ala, uuhon na to, imbaran na to, uuhon na to, inyawalihan na to, uuhon na to, in jasad na to, pataallukon na to, pakabayaan sinallahu ta'ala, patutugon na to, hakabayaan sinallahu ta'ala, in magtabang, in magpaluhay ka to taniyo, Allahu subhanahu wa ta'ala, nas'alallaha subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa was-sadad, wa an yaj'alana hudatan muhtadin, وأن يجعلنا من الفائزين والمقبولين في الدنيا والآخرة اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحمنا فإنك أنت خير الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا رزاق ارزقنا فإنك أنت خير الرازقين. اللهم يا كريم أكرمنا فإنك أنت أكرم الأكرمين. اللهم يا عليم علمنا فإنك أنت علام الغيوب. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.